از بچ موسکو جموسکو دکتر اکرم یونان سپوری سیاستا ناف دولتی لگل من دکتر بخیراتی دو برپرسکی ریبری خسر لکوبانی جمرا گوت که روسان جوان را گوتیه اگر هم دخوازن داوی لایرش ترکیه ورن هرمه تسلیمی حکومت سوری بکن یعنی هدی هل وسط روسان لهمبری روجاوای کردستان اشکره دبه اف مسئله چاوه دبه دکتور بله گله سپاس هرابی راستی خود کاغذ نخود ازبری زن مگله اجاره رو فرتاش کرده بود. قناعت تکموری سیاست روسیا درباره روجاوای کردستان ده روجا اول و حتی روجا ایروج ها ام تلویزیون ده ام بحث کن سیاست روسیا نه هاد گوهردن سیاست روسیا ازبری جدی ور رئیس خود جنایت زن روسیا هر تم بیجه ریاض شارستیا فرسا کرد روجاوای کردستان شامیه و دیگه هزی کرد روجاوای کردستان اشغال سیاست تکم مشترک دنشینی کاری به حکومت شامیه هر بکن اف سیاست تجاری نه هاتی گوهردن تشتیک نهاده به دراستی خود از بخوا یعنی از نهال موسکو بخوا اوپر هندی در دوره سیاسی اقتصادی که وقتی سیاست قدرت در ونجی که هایام جههایی که روسیا وقت مگو تو تشتکی گوهرتی نکریه روسیا وقت هر تندی ساده بیشه لازم روجاوای کردستان کاری به سیاست تک مشترک بشینن و مادام دیویژن اوی پرزگری کامت چارچوبا Türkiye Suriye'de çareserkenin Rusya adresavê ji Şamê. Adresavê Şam yani Kazan. لی هەمبەری ێریشین تورکیە دکتۆر ئەکرم لێ هەمبەری ێریشین تورکیە بێدەنگ دمینە Rast yani ev erişe Türkiye zuhat düzane cenabeten zani yani mesela Türkiye o Rusya ile Suriye o tavayı Suriye taybet Rojava'ya Kürdistan'ı mesela pazar yani Rus ve Türk به هر بازار ایکن هم بیشتر لسر ادلیبیه لسر روجاوای کردستانی لسر حتی منطقه لسر حدود اردنیه جنابت زان بهتر به عربی تطابق بکه لسر هیرا قنیت راوان yani مشکلی روسیا ترکیه مشکلی بازاره yani و از باور دکم که افتشته که گله جرات به yani ne ki Rusya ne kar peşa Türkiye bisekinine ne ki mikare yani بهتر قناعتك موري بهتر ترسنكش كرداجي مستره يعني بنابنا تركيا روسيا وامريكا وايران الى اف برسنك داروتي جويجي روسيا ده بويري وهذا بالانس تشيك الغرفه يعني الغرفه برجواندي خو جوار برسا كردا وجنابه الزانج دستيك الحياه مهاجي وحتى جمهور رجعواجي ولاتي رجعواجي امريكا جي براتي اوروبيا برسا كردا برسا اك جوخر هركز دخوازي غور برجواندي ولاتي خو غور برجواندي سياسه خوي درمه بكارتي جوخر لیاد اساسه کی فرشاشی نبین راستی خود یعنی وقت جنایت زن برج چند جرا گویی کس شو خاطر چاوی رشی کسی سکینا که هر کس گفت برجواندی خود که جانا برجواندی نزدیک که هم جان درجی هم نهات اشتی که روجاوای کردستان ده که ترکیه انشاء اینسد وقت مگو یعنی بهتر حساب ژئوپلیتیک نابین روسیا ایران ترکیه امریکا ده راستی خود پرساک یعنی گله گریگ تشتن هات پرس نکره گله گریگ جبوچ yani امریکایی بیشتر حتی درجه که تشتیک نوها ایریش ترکیه که روجاوای کردستان بدن حتی درجه که به جوین روسیا و امریکا که نوها لجنیف چه بدن حتی درجه که بویجی بگیردایه yani امریکایی بیشتر نوها روسیا و امریکا حتی اسکان بوها بیشتر کاری بکنن yani 2022 دیگه هم روجاوای کردستان هم باشوری کردستان و از حزب توایی کرد دبیت 2022 گلکی گریگ ببینن 2022 نقطه که یعنی گلکی مهمه کرد به گلکی جه هایدار بن کرد کارن گلت سیمتی دست بخن و کرد کارن گلت هی جوان دابکن باشه دکتور مثلا روسیا يعني وساس بيد حسم ده برپرسي ريبريجي من اف جي فيم كركو روسيا كردان بتركيا ترسينا يعني جبوكو بري كردان بدا شامي تركيا وقت تهديد كده بينا بنيرنا اگر هنا چن شامي ترك لفيدرينا والوخن يعني جل وتخن ونا امريكا بشغيا ودكا نعم خدي الودرت كفن كس خدي الودرنا كفن هم بي خدي دمينن تاني هم مجبورين بچن شامي افجي ضغطك لسر كردان دكتور يعني كردان مجبور دكا قناعتها من حياة درجة ضغطك حياة درجة جبوش ويتناوي تنزان يعني چند جاري بريجي يعني چه لاوروف چه بايدانوف و چه در پیسه ای وزارت در و روسیا
her til dibêjin Kurd lazım li gel Şamêl hev bikin. Kurd lazım pirsa Kurd yani pirsa xwe di Şamêr çareser bikin. Ev ya Rus ve naşêrin Rus eşkere dibêjin. Ha Rusya sen cara muhawele kir, cenab-ı te dizane. Gelek cara bu nabênçî, gelek cara Kurd xwe bi rejimê rûniştin. Heya niha jî bi ihtimala xurtiyekî lê am rejimê de heye yani danûzên nêwan. Lê diyar neticeya dernakeve. Rus diyarê gelek cara hem siyaseta diplomatik dermeşînin Kurdarê aynı wexta jî de siyaseta aşk dimeşîne ki wan bu ekta go cenab-ı te niha go gelek cara yani Kurda bi Türka ditirsînin. Yani dibêje wek enke yok cenab-ı te go. Eger hûn Şamêl hev nekin vay Amerîkî xwe piştgirt wan nakin. Siyaseta me jî bellî em ji ber berê dibêjin we bi Şamêl hev bikin. Eger hûn Şamêl hev nekin hûn ê li ortaya bimînin. Esas ji Kurdar dixwazin wê bêjin. Ha li vê derê çi ye? Li vê derê Kurd vê pir bi hesab bin. Yani ne bi Amerîka re û ne jî bi Rusya re. Kurd dibê berjewendiya xwe binêrin. Berjewendiya wan li ku ye? Ez bi xwe ji alîkî din lê kak dilbixwin. Dibê em hinekî waxirî din jî. Yani niha ana Rojavayê Kurdistanê çi enekese o çi jî hese de em ferz bikin. Niha her du alî jî heger dozda serxwebûnê kiribana me yek gota bira siyaseteke li gor ku wê Sûrî re qet siyaseteke wiha bişînin. Me yek şada daxwaze. Namadim dibêjin em ê di çerçeva hududê Sûrî de pirsa xwe çareser bikin. Rast e. Siyaseteke Rusya pêşniyar dikin rast e. Madem hûn dibêjin di çerçeva hududê Sûrî de adresa we Şam e. Dediğim diyeceğim ki yani hem hineki ve rastiyeci bibinin yani eğer em dixwazin veqatin okey ew وقتی اگر او سیاست که راست ورش خورد بین اندوخوانی سوری وقتی قرعت تعمیر دوی چهره به سیاست که آک وقتان نشینن یعنی سیاست وقتان نه چیه دبی حمود ازگاه حکومت جهرما کردی بلد درخن دبی پارلمانتو که آوا بکن هر نهل بجارتن حکومت که چکنه و الگور وی بیشن ام یدید خوانی سوری وقتان یعنی اگر سیاست که وهاب نشینه اما فهم بکن که اریوای شامل نخواهد هر بکن و سیاست هم راسته بلکه دبی ام خوانی سوری وقتان لأنها هاجر تشارتك وهم ما ماشي تبي تشارشوا سوري ده حل بكم تشارشوا سوري ده حل كي اوبوننتي تاعي كي يعني مخاطبتك كي مخاطبه الشام كتكلمه تنيه اسد الشاميه يا اخوان الشاميه يا كل شامي فرنا مهمه لمخاطب شام يعني جبوه ده او سياستك روس بيجن سياستك معقوله دبيجن الشاميه الحرب بكن روس نابل تسليم الشاميه بن روس بيجن الشاميه الحرب بكن هنسر اوتونومي الحرب بكن هنسر فدراسيون الحرب بكن هنسر حقوق ثقافي اجتماعي الحرب بكن هون شاو الحرب بكن ليه بشامير ديالوج بكن بشامير مذاكرات يعني اساس بك سياسه روسيا اوج دستيك يجي جبوي يعني سياسه روسيا نعطي جوهر ليه تزاني قاعد بخو تشتكي قال لك مهمه بحثات 2020 ذاكر يعني انه از حسبينم جيفيني كانوا دنارينا روسيا وامريكا للجنيف ده سبيكرن ابدروز ده سبيكرن سبيج بناتو راي وجنابه تزانه او دوس بيجي بكونساي اولكاري اوروبا راي ام دكارم بيجن 2022 بتايبتي جبو اوروبا كات قناعه كنه يعني ام دكارم بيجن روس وامريكي دخوازن بي اوروبا قدر اوروبا او تاين بكن افي هاني هاي وبقاندي مرف عندك الراس لكن امريكا وروسيا قال لك يخرطن لعين وقت جدي بقى فهم بكن روسيا وامريكا دو دولتك تجربه وان بهر هي دو دولتي خرطن دو دولتي عسكري خرطن هر دو جيد وقف فهميدن كاولكاريه جهان سلم ليوان او بربرسيارين زانن اخر اويل هاف بكن يعني امريكا وهاب بيجن عين وقت قفتو جودكن جبينا دكن لعين وقت جدي مرشيش بالنجاح هذيك الشيء. بله قال لك خوازن نسخه فكره. بله جبوي يعني دبي كل بروسيس خوشك بشوبين او بروسيسات اوروبا هاجر بتش سري بيكانوا و فورما هفكاريه لهرمي دجي وهرم روزاتا نزيك نارجي بكاربين او هرما كردستان تدي جبوي ده كردار قال لك مهم 2022 وش فجنا بتزانه 2023 تساليا لوزانيه بله راسته يعني 2023 يعني ابهر دو سالي بيشامه جبو كردا قال لك جرينج كرد قال لك اللي تقاتلن وقت مو دكاري قال لك سيستم لازم تسبخن ودكاري قال لك سيستم جوان دابكن دكتور اكرم يونان بسپور سیاست ناف دولتی موسکو میوانه بو زور سپاس دکتور